Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka seng khasi kemi kala pen kreb han ka pen taban pen longi ka shat suk min sim jong ni usnem arajar ar ko ar ha rukom ka ba isyong kun ka ban sedang nadu ka khandai terik hadu ka khat wai terik upna ya yong arajar ar ko ar hamadan waiting ka badan hajaya kinong ilam jong ka seng khasi kemi ha ka jinya kren ba kilat pathai khubor kilaya thu ba ka ni ka shat suk min sim ka ban salong menta usnem kan salong ka ba ipho ipeng hadin ka jing sha pen thot ka klam jingpang COVID-19 haus nem arajar arpo but haus nem arajar arpo way uchairman jong ka publicity committee uba bantai lang rumnong ulia thu ba minta haus nem lakmi lenti ba ka jingpoi jong kinong shat kan long da ki pho hajar ngot na keleng kabri uhun nyaw trap hakani ka shat ngi ai ngoi ubli trai penrat ki jingker thu ba ulat he sei habaro kasnem ka baladep but ngi ai ko ngo ka dem bon ai ngi ka kot ka khia ka sat kanang ka bha ka miat habaro kiliang na penta senam ka banwan di menta ka senam kan ka sat kanong dai chi pho bat wi terik hot ka jing don ka jing don jing ka di ka pandemic dan dengan klam ngo kala bentot sibun ka sat ki di senam ki balada pu ni arsenam beladap mikirman ba auni usnam ka syat dan nang puat nang ping susu wat lada ni habut per ringking yaki kendon kiba labu dekat sarkar de tamangi kirman bagi kor ki kha ki khun ki persa ki jongi ki samla ki samhoi ki jongi kinwan banshan dakaba sok unsim but ban penpu penpieng ya kan irsat aingo jungi nakalian jong seng ni sungu sibone ya ka sarkar ka bailat yang i mentak snem ba ngini simenta lam krui mo harangkat ki taki kendon ki baka kalabu ngini ale kat bala bangin penbiang ni kita kendon ngini ya ingin buat renti ngai ku beli roi sarkar ya ka jingno seniang kluj mesem jong ka mentau snem na try laban ong bah ka record jong ka jela jungi kani gari kesin guni kong ka ba ya ka shat nakaliang jong ka sarkar kala ai ngi ka wai ka LED bangin bu hangte ha knailan mentau snem de ngi kermen ba ki babon ki bamla ban poi chaniru ki bawan sabar khamtam ki bawan nabar iru ki lab yo bani simenta ban yu i ya kani ka shat jong khon khasi kharat ni asal ni ka shat mentau snem ka ba kham ngi kham pen phe ka long ba kinong shat mentau snem kinyo haswa ba kin shat kinyo ya ka kurku kerdo lengba khau e khau shan na kilingdo ki rangba ki teman kisan jong ka seng ha ka ba shwa kinong madan kinyo khau e khau shan ki ta ka di ka oi ka ba ngi kwan pentip lengba jong ki sha kitu ki pa bawan bani simenta ha kane ka shat ka banjungi Pakai awal dia pakai ni entah ni lah sim ke NOC lah si baik lah ada buat itu dia ki kapun kendon jang SOP kita ilah buat ni angkat bala elek ban ya buat king ni dia nama mentah ba kelak kampung like duit kan ni ba jang ilah kantam ke sekolah long ilah bukan long sekolah kan nanti teman badan ya tarik kering kita kalau kata taruh itu juga kamdan kam itu badan mas ni itu ki SOP jelek juga kan ke kendon deh ai ya 50% capacity dengan ni capacity ni dan berkata long nak ni kata te maksud manusnem kembali julong ke mod upoi be hajar mo si hajar tam tapi tahu senem du kamu dah sim si hajar 50% ni kena capacity kat kani long kadang biang si hajar terima kata long indem da perking hadu kata-kata ti
mo kena try kin boyi kam tam tau snem bikim yo shat bro asnem ngi so thu na kar kom wan practice shat angte po ying seng ru nong practice su jing bon ti nga try man tau snem le kan nang bon su tambawat kata ru ngin hap hi ban pej bangin bat ikata kendon kata 50% kan Kasyat kepaning kong du. Khat sao khat santerik jong benai yong khat kendai spa khat wei te ngidu syat tang hak ka arhajar apho Aku ngilong. arwei ngilong kasyat tang bag gar kombuat ngi hak arwei long syat kibat perking ba kan ngi syat pun syat be kibat long dalai labun kiwan kibat kuntu kan kendek kuan YouTube sepang kasyat mo kadi kasyat beladon nudu hendai thai kadi ke jong gejek benrew hi pro koi dia hadir nang tu bade ningkong kisit syat nang te mokhat ang tu po hol dungi hi hadir dalai bon ki kenria bade nang tu ki poi hang tu ke badon ke opulu manta bangi ongi opulu dan lapoi opulu bade ki yo i ba no syat nang bon di hang ta keng kisawan yuk kejat hang ni bat kisah kebohong lo khat kendai spak khat wei rasa sedang ke bahe ke syat berkisah nam ika kata syat suk musim ke kani kasyat ka mentau snem ngi celebrate lang bat katu ka jingdap nyupsan snem keri India bat ka jo kopor ka jingdap san pusnem jongka jelam ngelya ini punya sno lang bat katu celebration Kani naka city ka bangiyo may DC. Muncim senam haswa ka sing senam kapwa bangidang pan commission nam tak sing senam. Muncim senam te I kadon ka jingkerpat naka office jong ka deputy commissioner baong ba subha pen include lang mo pentup lang ya ka ni ka jingdap san pusnam jong ka jela me galia ba ka jingdap nyuk san senam jong di India. Te de na kani kadap ni iba muncim senam ru haka sing senam ni le ikini gi yuhi iba ngi sunrop lang ding haka recommend jungi ya kan ke jingdap san pusnam bat ke jingdap nusan san di India Kementerian Senam ni ayo ke jingarap naka tourism department tingi pinpa ke jing sungu ke tourism department ke belaya no la ai ni jingarap naka le bat ni dang horu sak am kacha tutup ngatangin sayo ini kementar tu pinpa ni ting pinpa ke jing sungu nak yang dengan sedang sih ini department itu adalah cuma senyang ke sakaweru apunta ke sulo ketang di DC ila ai mesti ban la ban plong ya terus kan ngat kali community ba mai ila mo DC memang la penduk PC ngat kali la dia buat ila orang ba buat lagi kendon di dan kapur ni ru nomor ba dia nam takan buat orang 50% kembal orang baik kita ila nak sampai besar sih mata yang berdua semental nama mungkin ya pulang siap so next time tigre lah pak ya semental nanti akan tukar kom ki baklai katarik ki bo exam kat wei tarik ngri hadin bangi ai ka jingtho sikti kila kengrian oi exam ko jungki naka kat wei kat sam kata kadi kam klang kadi computer science ka tuski kadon ting ek bei ki nong kanya jong tang besu de habis upor ngi ek play ke district administration section baka declare cuti ru ya kat wei tarik kadon ke jingtho naka office jong general secretary bangi latho sing government bala da kalong bala namar jab gadi ga ta san pusnem bat ka nyuk san snem di India te ni pan ni ong bala kalong bala te ban declare cuti ya ka state holiday te adu mentangi patip eta ngi kermen hi katar tharai kelak ban long da ka sarkar ka ibet ban declare cuti ta